Presse.aboahoankiaka. Zaho nikoragna tamin'ny fokon'olo nagnazavany marigny hoe tsy nahita zareo nagnavaky école fa nagnazavany marigny zareo mampianatra rao fa hitako zareo. Zany nazavaiko tamin'ny fokon'olo. Taizana tamin'ny fotoagna navakisan'ny raha io? Tamin'ny fotoagna zareo navakin'ny raha io, za tsy tantanagna zay agnaty bara. Tamin'ny fotoagnan'ny sabotsy taizana tamin'izay? Tamin'ny sabotsy agnaty bara zay zareo nandeha nitsiroko raha io tarao. Tamin'ny fotoagnan'ny raha hivaky taizana tamin'ny fotoagna io? Tamin'ny fotoagna za tsy hitako zareo mankeo. Are naboka voalaza fa navolombelogno nahita zare zany? Za tsy nahita zareo. Tsy nahita zareo. Fa zareo mampianatra rao fa nihay. Are zovy nikoragna taminao nahatonga anao nataova volombelogno amizany? Ry zala zandary ko ny tsy haiko fa reo nangalanjare zao. Natanjare nagnako? Rehefa lerila rehefa voanitsy zareo tambony tao io. Keka ny andro zareo nandeha nangala za ino no izy tao zay. Zay zareo mitady anao misy raha mitinenenao e. Zay ty indisin-jareo za fa mbola marandraigny mamy indisin-jareo. Za zala zay pody andafa na zareo nanao tsisy raha mahazo anao magnanjany io zareo tsika hiakatra. Indisin-jareo tamin'izay ty. Namezandre vola anao fite? Za namezany commande vola le resaka sakafo satria za tsy olo tsy manambady io. Ataonao andao marandraigny zay. Ohatrino namezandre anao tamin'izany? Roy e. Ana zay raiky fo? Zazy raiky. Fa voanitsy no président tribunal ianao mo tsy lavi-jara zareo iaho. Manakory fahitanao lerila reto zay. Fahitako izy ireo zazy reto tsy nandradraha fa tegna mampianatra zareo hita fahitako izy ireo mandeha rao. Ary manakory zareo votonginakaty. Za tsy nahita zareo votongina zao fa zareo hitako tegna mampianatra. Tegna tsy nandratra école fa tsy hitako. Fa za olo sambosamboriny po agnafa natava volombelogno za tsy tolotra volombelogno reo. Hainao ologno reo zareo reto tsy e. Avanao zareo tsy aby. Mahazo mantotra anao. Taiza io? Tantsoy. Agnisan'ireo nitondra fagnazavagna momba ity raha ity ihany koa ny FAHASIMBANY. Za zany miandry akagny igny, miandry le mpagnarato, miantso zareo amin'ny telefôny. Aiza naso za? Za konza mbola miandry azy mbola tsy avy le mpagnarato. Anao zareo mitiana atao fako mo zay ato nahazo agnaragn'olo. Nahazo agnaragn'olo ya. Za ty ohatran'ny courage le za hita le olona vagnon-dratsy zany. Za min'ny tegna tsy mieritreritra hoe fô olo fantako na olo haiky olo hotononjare. Ya mety olo hoe fô za tsy mieritreritra izy roa lahy. De nandeha za nandeha tato. Rehefa tonga te zany za historia tsy sefo zareo tegna personnel anao mpianatra anao. Amza mpifizinao ato. Ke mpampianatra amin'ny CG. Zovo zany tononjare agnarana araiky zany Alfred zany araiky Kola. Kola ny filazanjare azy. Afa gaga za somary taitra. Zany marigny tegna zany izy ato. Zafady zany aveza nazahoanareo agnarana zovy naniny izy zareo. Ozy zandarma fô misy vaiavy izay tsara sitrapô nagnambara zahay nandrosa valy izy zareo de nahita zareo. Zany aiza izy ireo mipetraka eto Ambodiampana sava amin'ny fokotany magnodididy aiza ireo ndraiky za tegna eto zareo mipetraka. Ny angatanay aminazy FAHASIMBANY zareo hagnambara ny toerana misy izy ireo fogna zahay no ifampiresaka aminjareo. Izy ireo ndraiky za tegna mipetraka eto. Na alaintsika zareo de ato magnano fanadihadiagna mahakasiky izy ireo. Mbola fanadihadiagna fa motopotora. Zany ndeha atao zareo noho zareo mpampianatra ao amin'ny CG mahafantatra ny fandehan-draha. Fa izy tô mbola tsy tegna hoe tonga agnarana le zareo nahavagno izy io zany fô de mbola hagnano fanadihadiagna. Zay tsara zany nambaranjareo zany. Azy koa zany io za tsy magnino. De lasa amizay tsy raha nisy olo ty andro fahaly de lasa zany nitariky zareo. De ndraisiny zany ramose Alfred
rehefa niresiny za tamin'jareo misy fanompotoana zany za hatao areo noho ny re mpampiantarona sezeky nda tsika iaraka aminay handehany zany e satria ndazenjare hoe atao zany magnano le famotim-potoana zay mbola famotim-potoana raha ampiasanjareo de ve nandeha andeha angala kola zany ko a bazary io zahay alo zany trovigny telefôna zareo fô andehanantsika agny fogna de nandeha tagny zay ampinanana zareo avy zahay tonga afa vita sakafo de ndesagna tamin'jareo ndahay agny magnano famotim-potoana zao za fô mahakasiky CGI fô raha resantsika kofa tonga tatao amizay zareo zareo lahatao zao miantondianjare de hagnano famotim-potoana ke araka ny nambaranjare teo rehefa tonga tao zany dia miala hely zany zaka zareo mifampiresaka aminareo zay nitaritako le koragna tonga de nandray koragna amizay zany gendarme araiky lahy anjarany amizay zany miteny anao mivoaka kely mbola io zany zaho mbola maharigny le koragnanjareo de hoy izy le gendarme araiky za hitanareo io izy zay hitanareo izy gendarme satria zareo nagnanteny civil ke zay io hiraka lehibe de hangala areo ke tonga de niteny gendarme araiky tamin'le gendarme namany petaha zareo tonga de mipetaha mianao gaga amizay boka zaho nde hagnano famotim-potoana tonga de tady zay amianao de za amizay zany tsy nahatanty de nametraka fagnotaniagna za tamin'ny gendarme zafady sefo za izy reo moa za tsy mbo misy fagnotaniagna hely apetraka amizare na fa tonga de fa hainare ny antony nangalagna reho izy gendarme araiky lahy de iaho izy kola ino tamin'ny dimanche nisy finaly tarao iny terrain boly de somary nisy korokorontagna hely tarao ino le koronta fô nilaza le police maire le mpandamigny tarao eto tsy avidiragna de lagnine fogna ary araiky lahy mitovitovy amizany izy fô satria zay lasa mitarao ary zany zany nagnano hiriny tsy nagnano hiriny ho izy kola fô izy koa fa nisakana ndraiky baka zay fa mijanona zany fogna zany raha ankety natanjare zareo tato an-tragno tao de zareo teo mijanona eran'igny hoza karaha fo hely le fagnotaniagna de eran'igny loha zay de niandry teo amizay ke zahay mo efa nikarakara sakafo madamo zany le sakafo namboarinay igny zany karaha ohatran-draha nagnomanagna zareo fô de namenay hanigny zareo rehefa vita sakafo nitelefôna amizay zareo miantsona amanjare de tonga avy agny amizay zany gendarme lahy en tenue tegna tenue miramila karazany hoe ndi renforcer zareo tatao de tsy fantako hoe tsy haiko na tonga avany police araiky lahy zay tsy en-tenue koa izy de lasa 10 zany zareo teo nandeha nanambotro zareo tatao rehefa lasagna amizay zany zareo nala hely baka zahay mianakavy teo nigogogo nitomany aby satria ny araiky amizio zany valahy tegna nigogogo nitomany reo zaho manginao za fô raha tegna famotim-potoagna marigny na zareo tsy nagnan'io zao mino sy matoky za fô re tsy anino za ary za mino fô izy re tsy navita za zay zany niteny de nampanginiko reo za zay rehefa lasa zareo lasa amizay zay andeha teto fianakaviagna zao nitrangarany zavatra tao lasa agnagy lany fagnahy baka zay himarandraigny amizay ny fianakaviagna nagnaraka tagny zay koa zany nivatategny koa mbola anisany nandeha nagnaraka tagny de rehefa tonga tagny mbola nagnano ankity zahay indray mandeha zany gendarme de mbola rehefa natao ankety zany zahay igny de nilaza zany le gendarme taminahy gendarme rolahy de police rolahy nagnano ankety za manakory fahitanao zareo lahy reo mety nahavita io zavatra izy sa tsy nahavita izy aminahy aloha zaho zareo tsy nahavita izy ino antony ho zay ny antony ho zao araiky laha amizio zao mpampianatra efa karaha mampanjakagna maniem ary misitraka zany karaha mampanjakagna zany amizao fotoagna zao dia izy ve ho zaho olo mpampianatra mahazon-draha ary mahay raha tonga tsy ho anazy ino ndeha amotehany io manara-penitra zay ampiasainy ary ampianarana raha tsara tariby
zany ndipotehiny ve izy io ke baika izy hiakatra grady na hiakatra échelon na hampiakatra karamanazy non tsy mariny zany zay ny antony araiky lahy ndraiky za araiky lahy karameno fram izy olo viagny ve tsy niala avy akagny mila ravinahitra to Ambodiampana ndia mpianatra radiono izy zay mbo fa marindriny ho recruté andipotehiko manarapenitra baika za ho recruté non tsy mariny zany mazany izy ireo aminaha tsy navita io zay zany nivalina tapitap de nilaza koa zany zareo teny nametraka fagnontaniana ary manakory fiarah-miasan'jareo azy zareo samy mpampianatra zareo misy en tant que na chef za milaminy ve sa tsy milaminy dia ny fiarah-miasan'jareo ao zao dia milaminy ny antony mialatsiny aminareo zao tamin'jareo fa resaka teknikely ho resaka anaova koa milaminy za mbola tsary nahazo tatitra na rapport avy amin'ny mpampianatra na avy amin'ny ray aman-dreny na avy amin'ny mpianatra hoe zay tsy milaminy dia tsisy fampianarana vao raha tsy milaminy tompoko dia tsisy fampianarana vao ary mpianatra tsy mianatra raha ohatra ka tsy milaminy aminahy mbola saky milaza hatramin'izao zao mbola tsy nisy rapport zany zareo tsy milaminy zay anaovako hoe milaminy ary manakory zareo ka raha ohatra hoe tsy fankahazo hoe zareo samy mpampianatra akao directeur ndraiky reto mpampianatra reto aveo io araiky lahy école io araka ny vaovao azonay ato zareo afa directeur par intérim ka niadisy zany zareo tsy faly izy nalagna directeur dia zany mahatonga izy zareo kao tsy milaminy mikoronta ya ekeko zay nisy tao marigny raha io école io zao tsy volontaire ary tsy nangataky izy hoe andeha hagnano zany directeur tegna directeur par intérim izy fotoagna fo hely fo de nisy directeur leny soloany mbola nijanony tao niasa tao monsieur mamy zany ka io zany raha ohatra tsy nalagna tazana izy io ohatra ny mampikonkorontagna zareo ta de nilaza io directeur école io le par intérim nilaza taminazy izy hoe raha tsy alagna keo io izy zaho izy ohatra ny tsy ho tonga ko raha toy le maha directeur azy zany satria nagnino fô ohatra ny tsy azoazony izy le fiarah-miasa aminay andraso zany zao fô tsy zah nanendry izy io ary tsy zah nanendry ereo dia lazaigny misefitsika zany milazaigny misefitsisy koa izy igny andeha ary halaminy koa fa tonga teto nidinigny zany le raha niaraka teto zay niersefitsisy koa ohatra ny tsy hagneky le filaminagna zany io monsieur mamy doko dia asana tatro zany le sefitsisy koa asana nanako fô dia nilaza zany kola tamizay raha tsy alagna ke izy zaho izy tegna tsy mahazatra izy tao izy zay teninao sefitsisy koa ya ary koa zany izy misaotra anao foa io moa samy mpampianatra maro zany tonga tiky samby nahariny izy io tsy naharitra ela avy décision na note de service na lettre de mise en service izy igny zay raha tsy diso za dia nagnala io kola io dia nanendry olo hafa io zio izy zany directeur vaovao nitindreny sefitsisy koa dia nahazo note de service izy tamizay dia izy zany lasa directeur aty dia nalahelo amizay zay mpampianatra namanjare miara-miasa reo nandeha taminaha zah namenjary ity anao io zareo nagnala io valinahinao io directeur zy tianay miara-miasa aminazy izy reo mpampianatra namana zaho za mila tsiny aminareo za fô tsy za velively ary tegna saky menena eto anatrenareo fa za tsy nagnala io kola io directeur fa sefo amay masefo azy izy managna fanapanikevitry anazy amizy fa tegna tsy za ohatra nalahelo za fa nametraka lahelo aminahy fô re mpampianatra namana miara-miasa kanjo mo ela ny ela teo dia nisy message zay mandeha amin'ny telefône ny kola io dia teo zany nahalalagna fô kay zany tegna tsy za marigny nagnalazy ho directeur fô zavatra nisy ambadimbadiky nisy mikimakin'zare zay nahatonga izy afaka teo dia niky ny directeur nahitiny amizay le mpampianatra namany miara-miasa zay ko vo nandeha taminaha zay ho zary magnatona anahy fô tegna zay diso nivenay tegna namariny nagnala azy io kay tô ny profo fa tegna tsy anah nagnala azy niboaka raha toy izy amin'ny message tô
zany io zaho matoky tegna anahy fa tegna tsy zaho nagnalazy igny zany nazavaiko tamin'zare tamin'ny gendarme tao zay ny mahatonga lazainareo hoe fô niadisizy izy io non aminahy tsy niadisizy izy ary rehefa nisy problème directeur araiky vaovao io dia nitady hevitry niaraka amin'jareo agny amin'ny Cisco équipe ny Cisco alao i directeur araiky io zareo fô izy tsy mahazaka azy io aleo ampody amin'ny araiky ty taloha fogna raha nieritreritrinay hozy ny équipe ny Cisco sasany ta rehefa consultegny zany izy nantsovy directeur cola io le taloha zany le par intérim de nresahagna izy zaho izy efa tsy mahavita tsony io tsy zaka fo zany agnanovako hoe tsy niadisizy io tsy marina le volazanareo za tamin'ny gendarme hoe niadisizy izy lany fagnahy ty amin'izay boka gendarme ary manankory zareo ohatra ny namegny affectation tsy nandeha namaly maditra zany tsy marina za sefy zapy afaka magnazava zany ny affectation toko raha mazapy anahy rehefa mahazo note na note de service na lettre de mise en service tsy maintsy mandalo maso tsy maintsy mandalo za saky milaza hatram'izao atsika miteny zao za tamin'izay mbola tsary nahita zany affectation ny olo i tsy nahazo affectation ary izy tsary nangata zay zany lazako tamin'izay de polisy arolahy gendarme arolahy magnano enquête za teo zareo efa dahy de nivoaka araiky lahy polisy araiky lahy izy niverigny avy any hozy tanasy vozy taminahy raha to izy tegna manahirina izy raha zao élément constitutif hitazonao le rolahy reto tegna tsy ampy tegna maivana zay tsara ny ty zana zaho zaho mba gaga hitazoman'izy reto zay nambarako azy nivoaka ko ndraiky araiky lahy ao amin'ny efitragno araiky de zao ny fihoina le sefy zapy zalahy tegna niaro valilahina zany tian'zay mbola rinky satria ambadika akao zareo mivolagna io ka rehefa tonga tatoy am'izay zany za koa fa vita enquête anahy igny mody moa za igny rehefa tonga tatoy misy tsangan-javatra tsy azoazoko ary nampiay azy ka ireo gendarme reo sy ireo polisy mbola niazakazaka tatao zare tamin'io andro talata nanaovanay enquêtenay iny niazakazaka tatao zay de nisy olo niraisinjareo natanjareo asa enquête izy fiverako azy doko nanao enquête taroy amin'ny bureau commune de n'olo nalenjare tagny chef tany police maire araiky de monsieur Casimir zay mpampianatra amin'ny lycée Ambatsu izy io fa mipetraka eto de vakeo io le natavavolombelogno tsy lavy io zany nalenjare natanjare enquête fagnondrony tatao zareo nagnano enquête izy ireo nifanena amina handalagna zareo fô tsisy niteny hoe zay nandeha tagny nagnano enquête zao nagnano enquête zao tsy niteny zany reo zay ary gaga za mialatsiny fa misy tsy voateniko hely tamin'ny nagnano enquête tagny tamin'ny gendarme zany zahay tamin'ny talata gaga za mahita io zamany bery fiantsoagna azy tsy lavi-jara zany tegna agnarany io n'ologno natava volombelogno nahita zareo lahy reo natao enquête tagny tamin'ny gendarme vita ny enquête anazy zay za vo miditry nagnano enquête anazy zany zareo io tsy lavy io mbola mamamo ary na izy mbola maimbo fofony toaka be izy io n'olo natanjareo enquête tao izy natao volombelogno doko hoe natao volombelogno nahita de na izy evite tsy nisoniaviny eby PV nazy izy loso mitsoaka loso sahiragna amin'izay reo gendarme sy police ndi hitady azy fo hagnano soniany le PV satria rehefa vita ny enquête zay mo ny fomba mpitsaragna tsy maintsy soniaviny de ninazy tsy nisoniavy tsy haiko na tatsaran'ireo azy na asy voasoniany ny taratasy rehefa tonga amitoy am'izay za nagnotany azy anamo za nahita maso zare natanjare vavolombelo hozy za tsy nagnano hoe nahita zare izy ary tsy zany nagnantsovanjareo anatagno hozy azy eo fiveranay azy za zany zay zany nambarako azy rehefa tonga toy am'izay zany zaho tamin'io andro io ariva de arivandro zimbaka arivandrobia andro io satria tamin'ny talata le nandraisagna zareke arivandrobia zay tonga tatao de tamin'ny arivandrobia am'izay fa tonga teo koa gendarme reo nagnano enquête zare taroy teo am'izay zany za gaga marigny fô le volazanjare tagny hoe tsy ampy
zany hoe raha élément constitutif hitazominy le rolahy tsy ampy de karazany hoe fahitako azy ndi formulena amafisiny ndi amafisiny le hitazominy le rolahy zay zany fiverako azy de niteny za tamin'olo antragno aminay amin'ny madamo anazy zany misy raha tsy azo azo raha tsy abony gendarme zao ny zava-misy io zamanibery na le tsy laviny natanjareo vavolombelogno natao hoe tany iny io zao tamin'ny andro ndeha namborogna le rolahy reo zao mambo be zay izy zao zahay mandalo bazary izy mambo be tofotry tamin'ny gendarme araiky lahy rehefa tofotry tamin'ny gendarme io izy de za moa mitari-dalagna aloha reo zany resaka teo za hitako ino moa koragna teo zahay koa hozy izy gaga hozy izy edanzosy renzozy nandeha teo izy ologno arolahy aveke niaraka amin'ny kazimira niaraka amin'ny zamanibery te zare migiaka tamin'ny baranay teo te zare mantotry zareo efa mba ino koragna tany reto olo reto amin'ny zamanibery migiaka toaka ty zay toaka nigianjare teo labiera avakeo jama ka zany izy mamavy teo aveo izy tofotry taminay efa mamboe dikan'izany aminaha ny mamonjare izy aveo izy nampiresahany zay zay fiverako azy mazany aminaha to de tena tsy azo azoko ny fomba nandraisana izy roa lahy ka misy am'izay non tsy ka misy fa zoma afa androny handefasagna izy roa lahy reo alefagny antsoy zahay zany miaraka amin'ny mpampianatra CG araiky lahy agny andrefandrefagna marine EPP agny zahay mikoragna de misy mpampianatra amin'ny lycée araiky avy evitagny mitondra moto de nijanogny ty taminay nagnotany zare sefo manakôry mafandehandraha nisamboragna le rolahy zay ko gato mbo tegna nahavita izy mari reo aloha aminahy za tegna tsy navita maromaro foana olo magnotany zaho ninahy za tsy miova zaho zao tegna tsy mitoky zareo navita raha nahatra am'zao zaho magnano zareo tsy navita raha zay ko gaga hozy monsieur Benir mpampianatra amin'ny lycée zaho izy misy raha mampiaiza azy zaho izy raha izy re mbarako zany izy iny izy kazomira izy nandalo zaho andeha Mbatsy nanakagna zaho izy nivola izy nahazo résultat sy quoi tafiriagna io tamin'ny talata izy ino mo résultat nino mo zany ro hita le ologno namaka zany ro atako raha résultat ny fahafangafanadina zany ro tsy maintsy aminahy zavitelo tsy tapitapitry io avy le raha misy hoe kazomira io avy evitagna izy avy teo nikoragna ty taminay anamo zaho mivolagna hoe fô nahita zalahy na nahita io vavolombelogno io nandeha nikoragna tamin'ny gendarme io sa nanakôry fomba nazahoagna vavolombelogno karaha regnireninay baka avy taminao avy tany zay misorsa hoe nazahoagna io vavolombelogno io aveo ko nampiresahana amin'ny gendarme zao fandehana zaho izy mpinamagna amireo polisy zare avy tany zahay ndeha agnaty hady ologno akao ndeha hangala ologno akao ke zoviny ologno tokony mahery mpampianatra zany fô ato misy agnarana zay nambaranjare de zaho izy tsy mahay fa ko zany ndraiky izy mety hitatsika de ao izy misy le mamimamy zao izy zany koa mitaniantsika izy hainy fô zany ambarany fiverako azy zany tsy mahita olo hafa zareo raha tsy olo mamimamy no azonjare anvileny ndeha ampiresahana io amizay ndesigny manondro le rolahy zay zany fiverako azy dikan'izay tsy afa miala o za monsieur Kazimira de sy io zamanibery io satria nilaza Kazimira taminay zay mikoragna eo amin'ny lalagna zahay izy ndizaha zamanibery ka tsy hainay zamanibery na tsy lavy de nagnantso olo araiky atao hoe davay amizay zany no nasianjare nitady zamanibery amizay ndaharo anao fa misy vola be volanao zay teny davay tamin'ny zamanibery zay de lasa baka raiky raha izy raha moramora angoleny na tapabera hely fogna amegny azy izy efa mandeha disy zay gnanaovanay azy hoe mamilava ka tsy tokony olo natao vavolombelogno raha ohatra tegna tsy maripotry ny fahitany azy ary io zamanibery io rehefa nagnotany anay
maromaro foana nagnontany azy izy afa karazany hoe asa démentir doko filazagna zany démentir ny zavatra nolazainy tany tsy marina izy zaho izy nagnontany anjareo izy hoe anah mahay agnarana mpampianatra amin'ny CG ia zo mpampianatra amin'ny CG hena reo izy reo lahy reo mitononiko fa za tsy nanondro zareo namaky izy izy za tsy nahita zareo namaky izy fo nagnano kely hoe anah mahay agnarana mpampianatra amin'ny CG ia za mahay agnarana mpampianatra amin'ny CG zo tononiko zareo lahy zany fa raha anketina tazaho ke zany amizay ny tompoko no afahako milaza fo tegna mampalahelo zaho ary mampiaia zaho ny fisamborana zareo fo aminah tsy mitomby ny tegna fisamborana zareo fo ohatrany tsinitsindikapiky ary tegna ohatrany rehefa misy renseignement hely fogna mahakasiky manarapenitra io dia tsy ngiaza lahy zay zany fiverako azy aminah tegna zareo tsy navita ka eto na zaho mamela zaho nareo indrindra na mpanao gazety indrindra atsika miatrika akeo mangataka re zaho tompoko ary zao fangatahako zao alefa soagny amin'ny mpitondra fanjakana ambony na hatrany amin'ny président de république Andriamatoa Andry Rajoelina mangataka re zaho Andriamatoa Andry Rajoelina filoham-pirenena ny hanaovana famotim-pitorana misimisy kokoa am'izay olona avagnon-dratsy fo za de malahelo nisamborana reo izy roa lahy fo aminahy maloha hatreto mbola tsy hitako fo hoe tegna zare marina nagnano raha ke mangataka ny famitsorana zareo Andriamatoa filoha mangataka ny famitsoram-ponao ary ny fitiavanao za zao miteny zao mbola tsy sefizapy zaho dia anisany mba nankasitraka anao Andriamatoa filoha nifidy anao profo magnamarigny zany toy agnaty postiko toy misy PV zay délégué de candidat ny filoham-pirenena nanomboka tamin'ny premier tour hatramin'ny deuxième tour tony PV magnamarigny zany mangataka aminao Andriamatoa filoha fa za dia ologno tia anao ary mbola vao hitia anao dia nisy ny hetsika filanjana sorabaventy fangatahana ny amelana ireo mpampianatra madidio zay voalazany fokon'olona fa nahiditra-ponja noho ny tsy aradrariny noho izany miantso ny tompon'andraikitra mahefa miantso ny tompon'andraikitra aveo agnivon'ny fanabeazam-pirenena miantso ny filoha Andry Nirina Rajoelina ny fokon'olona ny toerana mba hijery akaiky ity raharaha ity ke mikasiky ty école manarapenitra ty zany nisy zany mpampianatra roalahy zany voandrombo tamin'izy ty nefa ndraiky matety zahay ato reny ato amin'ny fikambanam-behivavy fa zavatra zany tsy maro mipotitra satria nisy nifaratisanyio école io natafivoriam-tokon'olona efa niteny za sao de miteraka disabisa agnatin'ny tanà agnaty vavarano ady agnatin'ny bureau-ny fanjakana na l'école na amin'ny commune na amin'ny hôpitaly aza manontono olono tsy magnano zavatra io atsika ary atsika aza mampigadragadra reo zanakatsika tsy nanao ratsy reo mitandrema atsika fa atsika hitadiny mangarahara tamin'izay nisy ny fivoriagna tamin'ny voalohany satria n'olombelona tsy elany disabisa niravana ny fivoriagna kanjo tato afara nisy fanjakana nandeha tety nanakostao tsy nitagnany vokany fo izahavana zany n'olona nagnano le raha tsy manjary tato afara voasambotra re le rolahy reo tsy mba nisy filazagna tamin'ny fokon'olona hoe ty zany le olona nagnano le raha alina ny nanambotozare de lasa nirana ny fakony gosy gaga zay fokon'olona gaga zay re mandreny vehivavy raha ny zavatra natanjare marina le raha seteto na ninandrongolona namon'olona vivina nitrikianaka tompo bongo masony natany nefa matoky zahay fo tsy navita zany re zazareo mangataka zahay aminareo mpitondra fanjakana indrindra Andry Rajoelina olona zahay ary zanako indrindra madame député mba nisan'ny nakatianazy zahay ary nitevina anapitrana io raha tsara be io fa mitaky ny mangarahara zahay amreo zazareo mafy zany tompo migadra folo tango zany mirigna agnaty lako ka mirigna maty mafy mangidy ka mitaky aminareo fanjakana ambony zahay mba hisy fitsaragna mangarahara hamolotro reo zazareo mpampianatra nendrikendrehy tamin'ny raha tsy mariny nigadragna folo tagno an-tranomesy ka zahay zany dia mangataka zareo afahana madidio avy amizay zany
mangataka koa zahay mba anohizana tsara le famotopotorana mba hahitana ny tegna marina fa regny namanay regny tsy nahavita io asa io. Valo taona zaho nampianatra zanako tamin'ny sizy eo miaraka tamin'ireo mpampianatra rilahy io teo tamin'ny firamina tsisy zavatra ratsy no natanjare tafa milano mandrakariva ny fiarahana tamin'ny firamina ka eto amizay moa miresy izy ireo natao hoe nandratra trano fianarana tsy mary aminay reny mpianakaviagna na zay re mandriny mpianatra no mijery zany zavatra zany fa ospotika io hoanare fanjakana iambony mangataka tompoko mangataka antanandro aminare zahay amboahanare zanakay zay madi fagnahy sy madi tagnana tamin'ny fampianarana ko eto amreo mpianatray amin'ny tao tagny tao magnantegna zahay fa karaha tsy misy zaza ho afaka BPC satria reny avy amin'ny mpampianatra tsy misy mpagnabe matoky tahaka re olon-drolahy re ko mangavy antagnandro aminareo mangavy aminareo fanjakana ambony zahay re mandreny mpianatra no agnaboahana io zany ka mitezanay reo ko ankignay aminareo ny fagnaboahana io ary indrindra ny vola rehefa voarenareo mba mitady ny mangarahara ho fitsarana madire zanakay re. Magnaramaso ny fivakian'ny école manarapenitra ty teo tamin'ny andro nanaovanako stage hita izy tegna vaky raha fa natao zao ny fampotopotorana azy tsy nifantatra jusque agnatin'ny 3 andro nihadiadigny olo mpikaka toaky zay ny lazalaza vandy teo zay mbola nisy nanahelo tamin'ny fotoana zay satria olo mpikaka toaky lefa defaky zay nanahelo zao tamin'izany raha fa izy nanaovana fikadranin-drahy irelahy reo mpampianatra reo fa feno valo amin'ny folo taona ndrako teo tebababagna tsary hitako noton'olo reo tsary hitako faharatsiakan'izay zay zany mahatonga zay milaza mijereto amikasika ny tokony mpanarapenitra naratra teo eto somary mipotika matao nanaovany cotisation amin'olo mpanarapenitra io fokony mijiaby mitambatra nagnaboko volagny satria tsy hay namaky azy tsy hay nandratra azy ndesa firinere fanjakany mpitsara ambony zany io tsy didiran'ny tokon'olo koa raha somary mipotiny matologna reo idiran'ny tokon'olo olo madio raha amindrey misehy azy olo madio sitraka mazava vahiny nahita azy zazany tany miny teto Aboahoankiaka